Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, jumpa lagi bersama saya Adik, tentu di YouTube Adik Kova Channel. Hari ini Senin tanggal 26 September tahun 2022. Lebih kurang jam 2 siang. Saya berada di lokasi Pasi Bakongan ya. Ya, Pasi. Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan. Desa Pasi, Desa Darul Ihsan, ya, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Selatan. Jadi demi Bang Wan, baru kali inilah saya datang yang kedua kali, kalau nggak salah. Ya, kedua kali. Saya dipaksa memakai drone, kamera Canon, kamera Sony, GoPro harus lengkap turun di lokasi tempat perencanaan ataupun program wisata religi. Ya, harus tegas lah Bang. Ini abang suruh saya turun udah tak mengiyakan. Kopi Nah, enggak, kopi ini urusan Bang Wan yang bayar ke Bang Ir. Nah, BBM saya isi sendiri, anggota saya bayar sendiri ya. Nah, jadi ini demi Bakongan. Karena Bakongan adalah salah satu kampung saya juga, kampung mama saya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan kami di YouTube Adik Kova Channel ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, di like dan di share apabila lokasi tempat wisata religi ini, tempat umrah dan manasik maksud saya, pelatihan yang nanti bakal dimanfaatkan untuk seluruh warga Bakongan dan seluruh warga Aceh Selatan, tempat rekreasi ataupun tempat wisata Islami ya. Ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata buat bupati ataupun pengurus yang lain-lain dari Bang Wan, silahkan. Sambil saya ngopi dulu baru kita terbangkan pesawat drone ya. Silahkan Bang Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi berada di lokasi manasik haji dan umrah Raidatul Iman yang dicetus oleh almarhum Abun. Jadi semoga teman-teman dan pada semua yang ada kayak panitia dan semua yang berhubung di sini, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Semoga tempat lokasi ini terlaksana seperti yang diceritakan oleh almarhum Abun. Dan bagi teman-teman yang belum pernah hadir di lokasi ini, segera datang kemari untuk tengok ke mana lokasi ini. Oke, sekian teman-teman, kami siap-siap untuk menerbangkan drone ya. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala ya
حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبال
هادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر